Sahungan itu kamu kuat.
menawa limit hanianane banyu. Ya, mangke badhe napis talian ayo kita lebih tenang. Wirada Sungsang di Pura Dalem Bintang Kuning. Bener, mapan silo Wirada Sungsang diwus silo amanu putuan silo marung ado waningkaan kedirian kewalan natan silaturan Indonesia itu panugrahan angan luar manipulasi Wirada Sungsang menawin kelembas tali kanan yang luar mingkene yukti singsal orang kami laksana kuncire Wirada Sungsang dan luar makanya lah bagaimana pecahkan sila Wirada Sungsang. Wirada Sungsang riwus aweh panugrahan lawaning siri yang paduku benari aku mengarang kaluung keninatane singsang panugrahan dahating bawi sesonatan sidon handingin meh siro kaliko ngayu pejah anane murid lawan siro Wirada Sungsang. Mau benar kami saturan kuncire anak. Mapan Wirada Sungsang sampun aweh panugrahan dening sira itu. Ngelaraken awisesan krungu gini. Hah? Ayo kita Sungsang. Mapan sira ibu lama kanok aweh panugrahan lawan kita juga. Hah? Panugrahan ilon mangaran krungu toyo mangkano. Adi yang pulang yuk. Yot kuning mangkano riwawu gargitu yayu tekis ilu kali kumaya. Yot kuning mangkano enak paderi Douglas. Batuku betari mijelakano. Batin kanang panugrahan keluung toyo lawan yang siru nanakinani ke kali kumaya. Hah? Oke, pada nak walaupun di kanan sabdo, ayo kan kita permanen. Ayo saya yang ibu kawal panugrahan lawan kita.